tun tuma karon soitur hi amak khop mai itimai te ang ain tran na chu Canada a public park ka ania zingkar bo ruak nuam taka ani exercise la an uma then khatin an uite an kaya park ti fai tu po ana tanin ni atlang san ma azo ngei tumin na thelle nom nokte chu a hai fai mul mula chulaya zong zong temit latak mai chu thil thlengdang lam tak aron oma pak kil khata lungchunga chuan chunu chu adinga piannal tak zen thlar mai ania asama seya abuanga mingau hanti turani lova a hang lem lova dingkak deuh chung hian aban chu ngil takin chunglama aphar chowa chunglam thlir ni om takin tlemin adak buka ma se a mutu te ti trim sung sung thei thila tak chu aka chu ania zaw em hian anga a thei pato pina awani hi ti mai tur hian ania ma se ri ero aka tang chuan chuak reng om lova abulvela te chuan makti in an ena a then chuan an ngai sak lem lova ma se then khat chuan enge thil zia tia zo chu an du na in anin thlahung nge tu ma chuan an belova chutiang che chuan chu nu chu tuk tin mai chulai mun ngaya chuan a dan ngai ang chi in a tazia maya ma se hun laya mi ten an hriat mi lo chu he me che pakhat aw ri si lo hi nakin loka pa ka thil thleng tur ne na in zom don ani ti chu ni tual tha na ala thleng don ani tun tum chu enge momin ngai tu tir vung thei tur paranormal case ni bok avamak ve ti ngai tur kan ngai thla ho don ani Beacon Hills Park hi British Columbia a Victoria chim mor tonga omania amun ma hi akhomi te hian an ro hle a Beacon Hill taka phei hi chu Victoria Park laimu anti hialania amun hi acres ani zeta zawni in ngote phul munte kongle dilte a thluwa maya no pangpol farm te po siamania no pangpolin dil te po an siama pangpar ngai na tan pangpar huana oma kumtluan hian pangpar chi rang hi a ti thei tukani helai mun hi Victoria City tan hian sangkhat zariat somriat pani atang khan park a man alawni to a en kolna laman uluk boka apak chung hinwam lo lai lo ati thei apak hi arei to tiviau maila aleilung hi a upa fe zoka sang chuang liam ta khan henglaya hian nam angalo chengte an to thina sa an changin khuate an siama mithi thlenga anin vuina khomun hlui ania tiang chuan leilung hian man laya tangin mihring ruang hi alo lem treu to a tunnu thlengin athara zel bokani helai pa ka dila hian kha tok hian mi an tlahlum le thina tuntuma postur ka hailaya achanchin ka hanbi hian tuitla pani ngai tu zui da wang oma sangkha jakwa somnga khan kumni mi Michelle O'Sullivan chu helai dil fountain le kan ti a hian atlahluma chumi kumle a chi chuan kumsom paruk mi Charles O'Sullivan chu helai pa ka dil pakhat good acre le ka atlahlum vele a cha sahi akum masa a note tlahlum ta pate kha ani nge a chung ko khat member pani te chu thlasom pani em po akara tlamu malman lovin anin sunani sangkha jakwa somriat pakhata khan thil thleng a le a nichina meiche awri lo kan soi khami an mu ma kum ni a thil thleng kha ani chumi tum sangkha jakwa somriat pakhat chuan tu khat chu pa ka na thok te chuan sawawang mai chi exotic bird chi rang somli pariat lai mai te chu chulai park aviaria chuan an lo thi phung maya aviary chu sawakhoina thoni in lian deuh tak hian ni thunga park then khata chuan da ani thin tunma deuh phei chuan an ua thin hle hemi zana savathi te hi anma nia thi natna awang emo thi an nilova aviaria chuan tu emolutin chumi chuan mol zum ten sawa te chu avit hluma a then te chu chuata avum hluma a then an lu abunga a then an ko chung te phor ani hloma chumi ti tu chu man chua ani talo nge a tun thleng hian chu case chu jinfel lovin ala tareng ani heng manlai kumzaliam ta athil thleng te hi heng lai kal thin te tam ber hian an hrengai reng lova ma se kan soi tu re ro hi chu ahun lai mi te khachuan andam chung khan
an thengil thei to lovani sangkha jakwa somsari pakwa ania tlangwal pakhat David Jordan achu University Luthar ania ale khazir pa in mamo phusuk nan ti in Beacon Hill Park a chuan ain lo thina tuk tin kalin ni a mai ngai lova ma se kal rei deuh tak nu chuan chulai park a chuan thil mak tak a thlenga he thil thlenna lai hmun hi angaya hlir ania park area thosi Douglas Street kil park morlama gate bula chuan lungmun omin apong deuh thura chumi chi pa chuan lungtum lian pui mai hi oma chulaya chuan jing tin hian meiche pakhat hi a muzia maya ma se park ania an du na laya mi anom theya thil makvak om po hian a lang lova ma se din dan chu amak thin hle a aban chu chunglama phar chovin tlemin adak dewa chumi ringot chu alazia aka dan mul chu mu anuam lo hle a zaw em mai hian anga a khaberu te chu abalani hiti mai tur hian anga tiang chuan tuk tin mai David a chuan voi tam tak chulai mun ngaya chuan adin dan ngai hlirin a muzia atira phei chuan ngai tu na mai te ani ringa ma se ni silo kuma veya sangkha zakwa somria taron in her chuaka tu khachu pau palam Peter Stewart chu anu puinen jingkar boruak tha hi pin antei hoya Beacon Hill Park hi ankal tlang fauna ania marlam gate a hian an lut tlang thina tu khachu anni nu pa po chuan chu nu chu an mu ve ta a makti lo rual hi ani lo lom a che bok si lova atuka po chuan angai te bokin alo ding le a tiang chuan tuk tin mai an muwa Peter hian henu dan mak tak mai hi Canadian TV crew te hena anua po asoi hial nge a Peter chuan TV crew te hena chuan yoga ati emun le ti tur hiana oma rialam deuh ni in asama seya tuk tin mai hian ka muthina thomnongai hlir a hathin boka top dum le tikor war hazia ban pharin khochak lam ni chuana lam hi a hoizia bok atia ni dan chu yoga hanti sakdon chuana mak ematin ni chu tianga mel zongjong ne na inti danglam vek thu chu a tlat lovani Peter chuan soi zelin makati deuh chu aka chu zaw hiana anga awak ang hiana ni na in ri reng ka tang chuana chuak lova ti in meichia a mu thin chanchin chu a soya ni khatan jing chuak in an mu ni atang khan an mu ta zia mai ni an nu pa chuan chu tia an mu tak fo awang chuan yoga lam thil exercise chi khataniang an ti taringota lo ni po ni se paka mitam tak mu thei lai khera ati kha amak rim trima ma se mingo ho hi zia te hin nei ve hloma biak te chu adu viauna in ati boya hlawani bera akal san le thina chumi nu phei chuan chu nu chu an mutam ta tula Tracy Landry hi wikaya chulai pa ka kalfo thin chu ani boka Tracy po chuan a mu thina amu dana soipo midang te soidan ne na in ang thova aka chu zaw takin anga awakemo awaktum ori la chu ma chi si ang hini in asoya Tracy chuan chunu amu chuan a uiten ngai nan riat lo thin thu soin an bau chiam thina nu son hialan ngai thin thu asoya ma se chu ti chung chuan chu nu chu a che son ngai ei lova milim ang mai hian ading tlat thina ni atia a uina bau na sat ema wang chuan ani po chuan chu nu chu tum khat chu Belgian tha in asia lung omna lam chu apan chauta a engemaw thil diklo omin Tracy chuan asia ani bera apan chauta chu nu chu nai taka bia in I tha a hantia ma se ve chu ria ang po hian a lang lova a dan chu adang lam pha ei lo atimaya chu tia lo biak du tak si lova chuan a za zel chu nu din na bula chuan a ui chu rei lo te a thut puya an kal san le ta a aril ru chuan Tracy chuan ain meditate aniang ti in angai tu ta zoka ti boy thui lo chu tha zok in a hreta ani chumi nu chuan tum engemaw zat chu a mu chun zom ta thova ma se biak boy emo pan nai tumna anei to bik lova henu screaming lady anti mai hi sangkha zakwa somruk chaudai to atang khan helaya hian mu aloni to thu ain ziak thlat maya sangkha zakwa somruk khan mei cheno pang pakhat Catholic boarding Ens Academia Sikulut lai chuan Beacon Hill chu nitin apal tlang thina tum khat chu lungchunga chuan nu pakhat amua midangte ang lo takin no pangti taka nidanga ala mungai chilova
chu nu din na lung chunga chuan a han lon vea a han bia a ma se ui kai kan soitak Tracy ang thau khan chu nu chuan mu le ria ang hian a om mia lova a khoi em chu a khoi lova a biak po a chan tlat lova wang chuan a kal san le ta a tiang chuan mi sang sang hian an mu thina tunge henu screaming lady anti hinita ang tu man an retalova tin pak chunga alut lai le paka chu san lai mu hi an om mia lo hi thilmak takani bok sangkha jakwa somsari pakwa atanga paka thok kanti zirlai David Jordan apok khan asoya chunu lu chuak lai om reng reng chu a mu mia lo thu soya tin lungpui chunga alon lai takngial po a mu fu mia lo thu asoi boka mi zong zong chuan lungchunga lir chuan an mu thina ni tiang chuan sangkha jakwa somruk somsari le somriat chho khan mu zeu zeu ani tareng mai ni ma se nuwa chunu an mu thin report chu are ta duak maya an mungun lutuka ngaya an nei ta te po niange ani lo pon ain lan khat ta deu te po ani zo khang ma se mi ten heti laya an hriat mia lo chu chunu ni na chu aron lang chuak thuai don ani ti chu ni a hriat po anwam lo hle don ani sangkha jakwa somriat pathum jun ni thum chuan Victoria Police Department te chuan phone call an donga a phone tu hi David Robertson ania police te hna chuan a kop puinu annu hun rei tak alo chen puito dona maurin chu a ma zana a holo thu soin angai tu thu asoya kumsom thum pakhat mi ania fa pani nei ni in au pazok chu Jasona ania kumsom pathum ani ve to a ano pangzok ero natasai ni in kumsari chau alania David achuan donai chanchin asiat ang de chu police te chu hrilin ama zan chuan tun hnuwa an khar tak Kings Hotel pub Yat Street a chuan mu ani thu asoya a thian tenen in tilima leng chuak an ni a waiter pakhat chuan alo hrelau peka akalti an hriat pha ta ni investigator te chuan engtin nge ti te engtin nge chulai hmuna chuan a khosak ti te engemo waiter chun zota ani chuan a thian tenen anin koma an hlima engma chu tiang thil dang lamemo a dana hriat tura lo thu alo soya chumi zan tho zan rei to taka 71 Johnson Street a restaurant pakhat Romeo's Place kota mu ani le a chulai hmun chu Victoria hmun laili ania he Romeo's Place hi sangkha jakwa somriat chhokha chuan Victoria a hmun lunber pol ania helai hmun hi bi kon pa ka tanga minute som pangakal ania chulai kota mu ani nu chuan tu man an mu zui talovani zana po chuan ina a holo chhun zom ta a dei fa chuan zandanga chuan chu tianga aum ngai reng reng lo thu asoya heti lai phei hi chuan donai hi anwam sam meu lo le ngala hetia zana dam lo chung chunga chuaka a khotlaya a hotalo mai hi thilmak tak ani hrimhrima adam lo dan la hi khosik satlia po ani lova internal bleeding le kothalo ania damdoi ei tran tur chau ani nge a chumi tuk zinga po chuan doctor nena in entir tura appointment nei sa ania chutianga ama zana a khosata chiam mai chu dei fatan po makti lo rual ani tlat lovani atuka po doctor chuan in entir tura akal mai ringin angaka ma se anin ngak chuak talova donai hi mitikip khep lo ve chi hi ania ama fe kumsom ni borani lai dai to po a heroin zarwanga case lo nei zak zak to thinania dei fa po hian donai chung chang chu aze bik lova police te hna a hril veka damdoi lo khoi to thin ani chung chang te po chu hrila chutiang chuni ma se ko pui thatak ama ngai sak em tu neya fa pani an neya hun rei tak a fi hlim to a chutianga voile khata paplama akal le tamai chu ngai tu lo rual ani tlat lovani police te chuan thei to pin donai nu chun chui tangar ngara chuti laya a case la tu Gordon Bennett a chuan donai case chu Christy Caitlin Foley case nen in zom na nei arin thu asoi nge a Christy hi kumsom pariat chau ania ani po ama kum December tha a bopil mak ania thlainge mozat nu aruangero mu ania chutiang alo ni phei chuan khokhata thlani khatlek in kardana mai chepani an bo tina ani don ta ani ma sen han chuingel po in chung case pani te chu anin zom theina om reng reng an mulova anua phei chuan in zom na nei lo angin an ngai ta zoka thlanga chung zet chu dona Michelle thalak chuan
Victoria City mi bowlis chu alwa wa maya heti lai ve khian aman mu na tanga la lote bi kon pi kalung chunga chuan tunma a meichia an mu thin chu aron in lan thale ta a tu tin mai thla engemaw zat chung chu ama an mu fo dan ang khan van lam hoya ban phar khan an mule ta sup mai ni helaya an meiche mu thin le donai hian in zomna anei reng em an soi chhonon ani donami cheli chu jun ni thum sang khat zakwa somriat pathum jana Romeo Place kota mu ani kha mi ten an mu nun na ber chu ani ta a hunaliam zela a chanchin chu are hian are mak maya November ni som panga alawin her chuaka classic alo thotana pak chunga thingna te po atrila leya chuan atlavum ther thur maya pak an thok ho po an boi zual lai a thleng chowa tuk tin mai chuan thingna thian reng in an hulan manga tho sen lo hi mun tin maya chuan a vum ther thur mai ni tu kha chu tianga pak chunga na thok ten na tla an then fai lai chuan an zinga pakhat chu lung pui kianga chuan kala hepa hi Ryan Davidson ania ani po hi pak an thok tho hi ani chulai lung kiang loka chuan na tla vum deuh thur mai amua phei kho king ni om tak amu tel boka chung nom nok teru mai tuma akalta chu abeisei ang reng awa mutalova phei khok chuan bun tu anei tlat mai awaki to ki chuan pak thu nei tu te chu abet angala athil mu te a han hril nu chuan police te bia in rang takin an thleng khom ngala police te chuan na thelvum thur mai an han hai kian chuan an rin hlel ang che in ruang an hai chuak ta a na tho zo wata hole mai tum raina te thian dun chu police te chuan thu zo fia turin an ti a an khotlai pha ta hrep nge a ruang chu meiche ruang ani a thlan pon loi taka lai leitlem nim na le thing tanga khu mai alo nia a thlan omna lai la hi mitam tak ni tinan kal thin na pakakal zong tenan zo thin konga tanga fithum vel le ka hla a ani nge a ma se tiang khan thlatam tak chung kha tu manan mutlat lo kha thilmak tak ani ruang chu forensic team te chuan la in tunge ani an enta a ani na chu an thre chuak thuaya David Robertson a hlau ber mai chu a thlengta ani anu puile anfa te nu Donna Maureen Mitchell ruang ngai chu ani a alo bo satli alo top mai athi dan hi angong re hlum ani a helai mun aruang an muna paka hian ni lovin khopui chunga tha ani nuwa helaya hian aruang hi phum ani an ring ta bok ani athatu po hi angai asam kadidon ngen yang hetiang lai kho chunga po mun lun lai bera han phum reng mu chualo be sei chuan a phum chu ani vea rei tak chu a hlotling nge a thlanga zet chu tu man an mulo reng ani mi bo case atanga tual tha na case han ni chhota kha chuan donai case chu Gordon Bennett a hne na tang chuan detective pani Ross Swanson le Paul Awalt te chuan an lata a bultran na tur an hai cham hle maya physical evidence phei chu mu tu reng om lova donai ruang om na lai vela la engma a om boxi lo chu ania mundanga tha ani alan tak na chan chu siam shayemo engma han ngai bel tur tak ngial po an mutlat lovani chu tiang ani ta ka wang chuan ami mal nu na tang chuan an tranta a angai zong a thian komte a chetlat na mun a mel hriat te chu an chui ta thlia chu tia an chui nu rei vak lova chuan rin hlel suspect chu an nei ta a chuan mi rin hlel chu donai thi lai vel hian Victoria a oma ma se hetia an chui lai hian om to si lova detective Swanson a chu Canada a Vancouver lama azinta a an suspect chu nimalakom na te anaya man na chan tham khop thil sang an la khom nuwa an man ma deuh hret chuan detective te chuan Vancouver lam police ne na tang chuan phone call an dong ta a chu an mi man tum chu ama a in ti hlum thu an hrila Swanson a chuan an man ma a alawin ti hlum chu a ho hle a an ring hlel ni in a in hria anga a in ti hlum ta aniang ati nge a chu tia athi ta ka chuan donai case po chu a fel ti na thluk ani ta ani khami aruang va mutu kan ti te chanchin kha isoi le lok te ang aming kha Ryan Davidson ani kan ti to kha kan la hria anga khami nia duty kha ania ma se ka soitel tak lo chu khami tum khan Ryan khan khatilaya khan ama in na kha thoklova David Jordan anen an thoka ani hi university zirlai
pa ka in hlo kan ti ama dai atanga lo thok to kha ania ama hi ama a lungpui chunga meiche pakhat lo mu thin kan soi pa ka thok kha ani boka midang pon an mu nual thu kan soi kha khatia ruang mu ani tak nu khan David ale raina te chuan ruang hlo mani lai te chu an en ve veka chu tianga ruang chulai lo om ve reng mai chu raina tan po mu anuam lo hle a ma se David azok chu ni ruang han mu rual chuan angai tu na chu ruang ngau ai ma in ti boy tu dang aum tatlat maya a mel mol chu ni a mel chu a tho tir lama zinga akal thin laya mitam tak tenen an lo mu fo thin meiche pakhat lungpui chunga ban phar ang huaw chemi alo wading thin ngai kha ani tlat mai ni ma se danglam na ero chete a oma zinga a mu thin kha asama buanga tin angau lutuk lova ruang ero hi chu asama duma angau thunga ma se chu ti chungpo chuan an melero ai nang che bok si David a chuan lungchunga ka mu khan thla anei te ani ngotlo chuan he thil hi thil thei ani lo ati top mai ni anin angyang anyang a enga po chu ni se David Jordan a chau hian chu lo soi ni ta se eng tin amo alangai zam thaya donai case an han zui chauta ka chuan chanchin bulama te tarlan ani chauta bok nen a case an malak na sang te tarlan ani thina baka a mel tilan ani taboka chuta chia chuan ania Victoria khua a Beacon Hill le paka kalte multhi ti ding sung thei a thlen tak na chia chu donai ruang char ani ma a bo lai vel khan a in lan le ti kan soi to kha khati lai vel a mutu tam tak khan chanchin bua donai mel an tar chhuwa chu an lo mu hloma an hrengal vek tlat mai ni jing tlan te biak tum tu te kalpa mutu te zong ina mei cheban phar ang huang mai an mu kha donai ngei chu ani ti an chiang hle a mitin mai chuan an soita sup maya mei che pakhat screaming lady mei che awak trewak an ti mai ma se o chua si lo chu donai ruang chunglok lungpui chunga chuan a ma kum engemaw zata tang khan alo ding to thin tlat mai ni chu ma se a chanchin hi heti hian ala top lova sangkha jokwa somriat bora jingkara anupui ne na extra la thin kan ti peters te wata kha kan na rianga nei cheding a mua biak te po adu de ut kha donai boral thu chanchin bua chua han ni a alem a han mu chia khan midang te ang thowin lungchunga mei che pakhat ban phara rilwa a wan ti mai kha a re chuak ngala anni nu pa hian thildang lam tak an tong don ani donai ruang chanchin bua an chua nu karukna a chuan peters te wata te nu pa chu angai te in zinga exer line an chuak le a heti lai hi chuan lungchunga ding mei chia kha hun engemaw chen an mu to lova ma se chu mi tuk chuan tunma dewa an lo mu thin mei chia ngei mai kha angaya chia chuan ati dan ngai che in alo om le a alo ding le tatlat mai ni aban chunglama pharin ama angkhan van lama adaka zau takin alo ang boka ma se hemi tum hian thil adang lam ta thut maya an han en chian chuan ama a sambuang ngolu tuk lo thin kordum le ke korwar hani thin kha asama lo buanga ke kordum le korwar lo hato in alo ngowar pup to a ama an mu thin dan ang tho chuan zau takin alo la ang thowa chutia donai ngei mai thi to ti an riat chian lutuk alo ding ta ut mai chu an multhi ding sunga malam pan chuan pen khat po an pen ngam to lova an en reng maya chutia an en reng lai chuan boruaka a tham ral ta dai mai ni chumi hnuwa chuan mei chia chu akhat tokin lamu zeu ania sangkha jakwa somriat pathuma jingtin an mutut ang kha chu ani lova chulai lungchunga tho chuan niwan duai deuh kan ti don nge chungmi te chuan an mu zeu thin tho ti report ani le helai Beacon hila thil thleng hi enge ni ta ang mitam tak khan an muwa donai thi a athalaka handar ta ka phei kha chuan donai ngei ni in an soi bok si a enge omzia hi ni ta ang aul sam thei ang berin han soi don taila an mu sual ani theiangem an za khan ni te poni mai thesin mei chepol enge mote hian jingtin khalai huna khana in chokin yoga chikhat an lo bei thin te po ani mai thaya emo pol ang lo te pon mimal ang te poni ta se donamit seli ang tak te po khan khatiang khan yoga lo ti thin te po ani pal mai thesin
thil thei lo top chu ani mi alova ma se ani theina chen sero atlem hle ma se khanu lungchunga ding mu te thu soi hi han en hian anik thei tlat si lovani khalai ti fai tu kha mai tu le talokila ani po khan tuk tin khang lai kha ati faya ain kol thina akal lami mo a holam kha khanu khawoi khat ma a reng reng lo kha apa ngai lo riau boka wila khana bau na sat thu kha soyani boka tin mai chepol enge mo jing ni chuak chi bai chi mi sang sang ang te po lo ni ta se a nuwa te po keima ni pol kan ni e ti ve mai om takania Canadian TV a hiala chung chang kha chu ania mi tu emo alo ni ani ngat chuan keima kani kha ti tu chu an om ngei turani chu tianga kani ti tu chu an om lova ma se mi tam takin an musia tha an thayangem nge ni zirmi ten rong taka thi te tha acham bang thin an ti te angkha ani thayangem loni ta in athi nuwa an mu chin chawa khan me bel po ni taila mundang dai thi kha ani boxia ma se arwang an thuruk na kha ani ve thowa soiban thei chu ni chuang mi alova ma se ama kum som thum vela khan mu along ni thin to tlat mai kha thil mak tak chu ani le ta a thlasang chungchang soite po hian akal dan tlang pui chu mi tu emo thia anu asanga ti ani thina chu chu thlasang kalphung chu ani tlat maya anik thei tlat lovani donai case a hi chuan nge nia heng thlasang te tharau kan ti te hi kan lo hre chiang lo hle jok ni ta ang ni le doppelganger an ti mi zoten damlai thla kan ti mai ang te hi ani thayangem doppelganger hi German trong ania double gor ti na ni in sapo hian a German trong hi an mang ve maya tunma atanga an lo soi thin chu hetiang ma ni damlai thla doppelganger mu te hi an thi thin ti ania heng thil en tirna ta na an soi fo chu parsi seli chanchin kha ania ani hi le khabuziak thin Mary Seli pasal ania Mary le khabuzia lar deuh chu Frankenstein kha ani parsi chu adam lai khan athla in atlo fo thina abiak te po anin be hialin a soya he thu hi hun engemaw chen chu azepa Mary ne na anuwa chuan a soita thowa Mary chuan makalo ti hle maya achan chu amaluk hian a thian nu Jane Williams hin parsi chu ina amu thu alo soya ma se chu ti lai chuan ina aum si lova amit vayan yang alo ti saka sangkhazariat somni pani chuan parsi chuan athla bok chu mule in chu athla chuan ngoi reng hian tuipui lam hlatak chu akoka chu mi hnu lok chuan athla ina ko na tuipuya ngei chuan longin ache suala atla hlumta ani Abraham Lincoln a chungchang po hi an soi thina reto mo American president a thlan ani zan khan dar thalanga a in en chu a phuzok maya dar thalanga chuan athla pani a mutlat maya pakhat chu chuti laia mel pa ngai chu ania pakhatero chu nasataka dam lowemo mithi ang mai hian awarve vu maya Abraham Lincoln a chuan an nu Mary chu hrilin ani la chuan alo hlau thong hle maya ani chuan thil lo thleng tur aniang adam lo donemo athi don aniang ati hiala in thlan voi ni na atlin nu loka khan John Wilkes Booth chuan akaplum ta ani kha he doppelganger hi paranormal lam chanchina phei chuan thil thleng ve fo ani chutiang deuh chuan pa ka lungchunga ding an hmu thin kha donai dam lai thla ani thayangem ti chu zona ani ta a khalaya lunga ding kha donai thi tur sil long na anyang hanti donila ngatinge amel riat lo khalai velami zong zong hmu tura khatia in lar kher ta khani ang ti te chu zona ni le ta a ti zong hian ngai to na pakhatero oma donai khan fa pani anaya khalai pa kha voi tam tak no pangtene nam kal to nge yanga ama kum enge moza ta changa mi ten an lo mu to thin anti boxi a donai po khan alo mu ve mial long mo ti te soiri kania amu ni ngat chuan thil mu nom lo top kho ka tling dona amu ni po in soi chuak lovin angoi ral ta te po ni mai thayani Mary pasal parsi seli ang deuh khan ma se engama hi finfia thai tak tak ani ta chuang lova helai bi kon pa ka hian thil danglam tak tak hi athleng fo thin rim shima sangni som pali January thla khan zan khat chukum somli pakomi papakhat chu mi tu emo hian a bei thut maya chemte in alu te adar le a oma te arem lai lai a vit chiam maya awan nei hlawa kongkal mi pani in an lo puya chu pa chu atlan cheta a
Anua police telan man le thowa miril ru kim chia lo hi alo ni nge a aril ruwa meiche pakhatin ti tura ati wanga chu tianga che chu ani thu a soi nge a sanghi somni pakhat march ni thum jingdaru khan pa ka hian ruang char ani le a meichi ani in tual chung mi ani a khotuala chuan mi riat hlo tak po ani a aming hi Brianna Lasala ani a Bri Gamble ti te in an ko thin boka aruang hi Dallas Roadside Way anti kongkama phula monia aruangan mu na hi Screaming Lady an mu thin na ra le lama ania athat pula hi riat chu ani mia talo le ngala YouTube pa The Island Crime Khan Bri Paul hian podcast a hun an manghial nge a kan soidu chan chu helai pak hi anuamin lenvel aremte reng nen hian engemaw thleng hi a ve renga chung thil thleng zong zinga chuan kan ngai thak tak Screaming Women anti Screaming Lady te po anti donai chanchin kha amak taberani khaile khati zong khatun tumata na kan ngai thak thei chu ni le tamai sela ale peka thungai nom tak nena in mu le theu tumila like hype comment te kha min lo ngai poimo sak le ram donia la subscribe lo te po min sab ve theu turin ka so ma cheu ni le phot ule